Hallelujah. Hallelujah. අපි සියලු දෙනාම தேவයන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ නැගිට සිටිමු. நாங்கள் யாவரும் தேவனுடைய சமூகத்திலே எழுந்திருப்போம். නැවත යහපත් අලංකාර දවසක් தேவයන් වහන්සේ ඔබටයි මටයි දී තිබෙනවා. மீண்டுமாக ஒரு அருமையான நாளை தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுத்திருக்கிறார். ஹalleluya. ஹalleluya. தேவனுடைய சமூகத்திலே நாங்கள் ආනන්ද කලිපෝடு දෙවියන් වහන්සේ අපගේ ප්‍රීති නද දෙමින් අපි උන්වහන්සේට නමස්කාර කරන්නට යනවා. ඊට කලින් මම කැමති ඔබ හමුවේ වචනයක් කියවන්නට ගීතාවලිය 100 එකේ සිට පස්වෙනි වගන්තිය දක්වා ஒரு வார்த்தையை உங்கள் மத்தியிலே வாசிக்க விரும்புகிறேன். சங்கீதம் 100 அதிகாரம் 1 5 வசனம் வரைக்கும். පොළොවේ සියල්ලෙනි ස්වාමින්ට ප්‍රීතිනාද පවත්වව්. ස්වාමින්ට ප්‍රීතියෙන් මෙහි කරව්. ගී කියමින් උන්වහන්සේ ඉදිරියට පැමිණෙව්. ස්වාමින් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ බව දැනගනිව්. උන්වහන්සේ අප මැවුසේක. අපි උන්වහන්සේගේය. අපි උන්වහන්සේගේ සෙනඟය. උන්වහන්සේගේ ගොදුරු බිමේ බැටළුවෝය. ස්තුති කරමින් උන්වහන්සේගේ දොරටු වලින් ඇතුල්ව ප්‍රශංසා කරමින් උන්වහන්සේගේ මණ්ඩපවලට පැමිණේ. උන්වහන්සේට ස්තුති කරමින් උන්වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා කරව. මක් නිසාද? උන්වහන්සේ යහපත්ය. උන්වහන්සේගේ කරුණාව සදා කාලටද උන්වහන්සේගේ විශ්වාසකම සියලු පරම්පරාවලටද පවත්වන්නේය. ஆமென். ஹalleluya. தமிழிலே நான் வாசிக்கிறேன். பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை கெம்பீரமாய் பாடுங்கள். மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து ஆனந்தத்தோடே அவர் சந்நிதிக்கு முன் வாருங்கள். கர்த்தரே தேவன் என்று அறியுங்கள். நாம் அல்ல, அவரே நம்மை உண்டாக்கினார். நாம் அவர் ஜனங்களும் அவர் மேய்ச்சலின் ஆடுகளுமாயிருக்கிறோம். அவர் வாசல்களில் துதியோடும் அவர் பிரகாரங்களில் புகழ்ச்சியோடும் பிரவேசித்து அவரை துதித்து அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரியுங்கள். கர்த்தர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை என்றென்றைக்கும், அவருடைய உண்மை தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது. ஹalleluya. හලලූයා. උන්වහන්සේගේ කරුණාව සදාකාලිට, උන්වහන්සේගේ විශ්වාසකම සියලු පරම්පරාවලටම පවත්නේය. கர்த்தருடைய கிருபை என்றென்றைக்கும், அவருடைய உண்மைத்துவம் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது. හalleluya. ඒ නාමය අපි ඔස්සවමු. මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ අප මැදේ වාසය කරන සේක. அந்த உன்னதமான தேவன் எங்கள் மத்தியிலே வாசம் செய்கிறார். ඒ නිසා අපි ප්‍රීතියෙන්, සන්තෝෂයෙන් අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමින්, ගයමින් උන්වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා කරමු. හalleluya. 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 ஹalleluya. அற்புத சன்னாததேම கரங்களை தட்டி உற்சாகமாக ஹalleluya. ஹalleluya. ස්වාමීන්ගේ නාමෙට ප්‍රශංසුකි ගයමි. සමිඳුන් ඔබවා පරිහරින් කරුණාවෙන් වත් කරයි. මහෝත්තම වූ ස්වාමීන්ගේ නාමෙට ප්‍රශංසුකි ගයමි. සමිඳුන් ඔබවා පරිහරින් කරුණාවෙන්
සෙවනේ දෙවිඳුගේ පියා පත් සෙවනේ මා සදාගෙන ඇතේ ඇසේ කළුරුව මින් මගේ සමිව මා ආරක්ෂා කළේ සදනම නාමයයි හalleluya අන්සම නාමවලටත් වඩා උසස් නාමය எல்லா நாமங்களை விட மேலானந்த நாமம் ஹalleluya ඔස්සවම ප්‍රශංසා වේවා ගෞරව වේවා මහිමය වේවා சுவாமினி நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் உமது நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே ஹalleluya අපි අදහාමේ නාවෙමු අපි ලැජ්ජා වන්නේ නැහැ நாங்கள் வெட்கப்படுவது இல்லை ஹalleluya உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெட்கப்படல உம் தயவு என்னை கைவிடல අදහාමේ නාවේ ලැජ්ජා වන්නේ නැහැ ඔබේ ප්‍රේමේ කිසිදා මාතේ கடந்து வந்தே இரு பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தே கிசிவா நுமதிவமாவே மாதுள ஆசி வெகுனே உம்மை துதிப்பே స్తుతి
உள்ளத்தோடு ஆராதிப்போம், முழு ஆவியோடு ஆராதிப்போம், முழு பலத்தோடு ஆராதிப்போம். ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. ඔබ නමදිමු ස්වාමිනී, உம்மை ஆராதிக்கிறோம், உம்மை உயர்த்துகிறோம். சர்வ வல்லவரே, மகிமையின் தேவனே, மகத்துவமானவரே, மாறாத தேவனே, නුවිනස් දෙවිඳුනි, මහෝත්තමයානනි, උත්කෘෂ්ඨ දෙවිඳුනි, ඔබ නමදිමු ස්වාමිනී. හalleluya හalleluya. හඬෝස්සවලා අපගේ හඬෝස්සවෙමු, උන්වහන්සේට ස්තුதி කරමු. සුළු මොහොතක් எங்கள் வாய்களை திறந்து நாங்கள் ஒரு நிமிஷம் தேவனை நன்றி செலுத்துவோம். அவர் எலோகியா இருக்கிறார். උන්වහන්සේ එලෝහියව සිටිනවා. උන්වහන්සේ අපේ දකින්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ, සියල්ල කරන්ට බලවන්ත දෙවියන් වහන්සේ, எல்லா காரியங்களையும் செய்ய அந்த தேவன் வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார். ඒ නිසා සුළු මොහොතක් අපි මුළු හදවතින් උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු, මුළුලතෝடு நன்றி செலுத்துவோம். நன்றி ஆண்டவரே. ஹalleluya 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 ஹalleluya. ස්තුති වේවා ස්වාමිනී, ප්‍රශංසා වේවා, ඔබට මහිමය වේවා. රිබෂන්දලලගෝ. හalleluya හalleluya හalleluya. මුළු හදවතින් මුළු ආත්මයෙන් ස්තුති කරමු, ස්තුதி කරමு. நன்றி செலுத்துவோம், நன்றி செலுத்துவோம். முழுலத்தோடு அவரை நன்றி செலுத்துவோம். நன்றி ஆண்டவரே, நீ நல்லவர், நீர் வல்லவர். ඔබ යහපත් ස්වාමිනී, ඔබ බලවන්තයි ස්වාමිනී. ඔබේ නාමය ඔබට ප්‍රශංසා වේවා, ඔබට ස්තුති වේවා. ඔබ උසස් කරමු ස්වාමිනී, උසස් ඔබ ස්වාමිනී. නිරුන්නද ආண்டவரே.
உம்மை பாடி துதிப்பேன் தேவா பாடி துதிப்பேன் தேவா உம்மின் நாமத்தை உயர்த்தி பாடுவேன் உம்மை கனம் ದೇವೆಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಕರೆವು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಸೇವು ඔබගේ නාමය උසස් ස්වාමිනී උන්නාම උයන්ද ආලුවනේ උන්ද නාම මහිමයි වේවා උන්යන්දේ ලවෂමමවරිය ලිමලවෂන්දාදෙනි මෙරියා
උසස් වේවා ඔබ මැදේ. වහන්සේ අපේ ශක්තිය, වහන්සේ අපේ බලකොටුවයි ස්වාමීනි. ඔබ උසස් වේවා ස්වාමීනි. ඔබ වැච්ච වේවා ස්වාමීනි. අප කුණාටු මැදින් ගියත් ඔබ වහන්සේ අප සමගයි ස්වාමීනි. දෙවියන් ඔබ වැච්ච වේවා වැච්ච වේවා. ඔබගේ නාමය උස්සවනු ලැබේවා. ඔබගේ නාමය සැවදේවා. ශාස්ත්‍රීකව ඵලදරන ගසක් සමාන අප ඵල දරන්න සලසන්නා දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි ස්වාමීනි. අපට උදේ දහවල් වහන්සේගේ වචනේ තුල සුවය. හලෙලූයා හලෙලූයා. අපේ තුති ප්‍රසස්සාවන්ගේ සැරිසරන තැනන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. ප්‍රශංසා වේවා, මහිමය වේවා, ගෞරවය වේවා. ඔබේ කණ්ඩ වහන්සේට බාර කරන්න. තුරි කශරි කතූරි කරරියා, තුරි කශරි කතූරියා, තිරි කශරි උන්වහන්සේ සියල්ල සඵල කරන්නා වූ තැනන් වහන්සේ, ඔබව නොදන්නා තැනින් ගෙන යන්නා වූ තැනන් වහන්සේ. තුරි කශරි කතූරි කරරියා. හලෙලූයා. ස්වාමීනි ඔබට ස්තුතියි. ප්‍රශංසා මැදේ වාසය කරන දෙවිඳුන් ඔබයි ස්වාමීනි. පියාණන් අපි ඔබගේ දෑතට බාර කරමු. ප්‍රශංසාවේ පූජාවක් ලෙසින් අපේ හදවත් අපි ඔබ ඉදිරියේ කැප කරමු ස්වාමීනි. ஆராதனையின் பலியாக எங்கள் இருதயங்களை உமது பாத தண்டையிலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமினே. එකම දෙයක් අපි இல்லமோ, எதையும் අපි සොයමු. ஒன்றையே நாங்கள் கேட்கிறோம், அதையே நாங்கள் நாடுகிறோம். ඔබගේ අභිමුඛයේ රැඳෙන්න பியானி கருணாவத் දෙන්න. உமது சமூகத்தில் இருக்க கர்த்தர் கிருபை தாங்க சுவாமி. මුළු හදවතින් පිපාසෙන් අපි ඉල්ලන්නේ මේ සභාවේ මනුෂ්‍යයන් ඔබ නමස්කාර කරන හදවතකින් පුරවන්න ස්වාමිනී. ඉහළ පෙළේ සිට සාමාන්‍ය ඇදිලිවන්තයා දක්වාම ඒ නමස්කාරය ආත්මයකින් පුරවන්න ස්වාමිනී. ஆண்டவரே, மூப்பர்கள் முதல் கொண்டு சாதாரணமான ஒரு விசுவாசி வரைக்கும் அந்த ஆவியின் ஆண்டவரே ஆராதனை ஆவியினாலே ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புவீராக.
නමස්කාර මැදියේ වැඩ වාසය කරන ඔබ එවිට මේ ස්ථානයේ ක්‍රියා කරනවා සාතිකයි ස්වාමිනේ. துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் நீர் இந்த இடத்திலே அப்பொழுது வல்லமையாய் கிரியை செய்வேன் சுவாமி. சாமூகிக ஆலயப்பයක් මේ ස්ථානට බැසේවා. ஆண்டவரே ஒரு அபிஷேகத்தை ஊற்றுவீராக என்று ஜெபிக்கிறோம். ஹalleluya. යටහත් සිතගෙන ඔබට බාර කරමු. ඉදිරි කටයුතු සෑම දෙයක් ඔබේ හස්තයට බාර කරමු ශුද්ධාත්මයනනි. ஒவ்வொரு மற்ற காரியங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் பரிசுத்தாவியானவரே. ඔබ බාර ගන්න මඟ පෙන්වා நீரே பொறுப்படுத்த வழி நடத்துவீராக. இயேசு சுவாமியே நாமத்தில் இயேசுவின் நாமத்தினாலே